Kanza kwethu kusho imikikizo ngenkathi uNongcebo ememezela uhlelo olusha azobuya ngalo ey'nkundleni zokuxhumana oluthi-ke alifane nalo lolu akade-ke ehamba ngalo Okhosini FM ezingasoze zabona. Njengoba-ke ungekho umsakazo asawumemezela ukuthi uzosebenzela, usephume-ke necebo-ke elihle kakhulu lokuthi-ke uzovese nje aqhubeke nazo iy'ncwadi-ke zothando ayifake-ke ayifunde bese-ke amavidiyo ewafaka-ke khona ngale kulokhuzana, ayifake ku-Facebook noma-ke ayifake khona la kwa-YouTube. Ubeke seveza ukuthi-ke ipage okanye-ke nje angithi i-channel-ke ka-YouTube uzoyiveza emalangeni, uzodedela nje i-link iyothi nje mayisikhona ngiyoba-ke ngokuqala nje oyokulethela la uyibonele-ke ngawakho, uphinde-ke nawe uzokwazi ukuthi-ke umlandele uthole-ke zona lezo y'ncwadi zothando ayaye-ke azifunde kamnandi. Imininingwano-ke nawe mawukuthi ufuna ukuthi umthumelele-ke ilokhuzana, umthumelele-ke incwadi yothando, iyona-ke le oyibonayo la esikrinini sakho. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngu-update ngakho konke okwenzakalayo. Ngiyacela ukuthi wena ungenzele iqiniso, ushaye usubscribe bese uchofa leya nsimbi ebizwa ngokuthi-ke notification bell, ulike bese-ke uyakhomenta kulolu daba. Ngiyabonga.